ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд, мутаваҷҷеҳ бошед ба барномаи иттилооти ахбор ки аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. имрӯз сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияҳои водии Рашт оғоз гардид. субҳи имрӯз сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Сангвор ташриф оварда дар расми ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун иштирок намуданд. гузориши хабарнигорони мо. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ва ҷиҳати иштирок дар тантанаҳои идона ба истиқболи 22-ими солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти дорои таъиноти гуногун ва суҳбату вохӯриҳои судман бо сокинон ба ноҳияҳои водии Рашт ташриф оварданд. боздиди кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияҳои водии Рашт аз ноҳияи Сангвор оғоз гардид ва мардуми меҳнатқарини ин ноҳия пешвои миллатро бо рӯҳияи болида ва ифтихори баланд аз ватану ватандории миллӣ гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ноҳияи Сангвор дар даврони истиқлолияти давлатӣ бо шарофати сулҳу ваҳдати миллӣ ва таваҷҷӯҳу дастгириҳои рӯзафзуни пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаҷиҳата рушд намуда сокинонаш ба дастовардҳои зиёди меҳнатӣ дар тамоми соҳаҳо ноил гардидаанд. хуш омадед ба Сангвор эй пешвои миллат, аз ҷону дил азизтар ҳастед барои миллат. имрӯз фараҳмандему шод пешвои миллат омаданд, чун нури хуршед назди мо маҳбуби миллат омаданд. марҳабо эй хусрави хушгавҳар, бар қалб зи ҳама хуштар. зиҳи шаҳрёри боадолат, зи фардои дурахшонет башорат. ваҳдати гулрези мо фархунда бод, вақти мо иқболи мо поянда бод. хуш омадед пешвои маҳбуби мо. Саломат, шумо да тавдид. از شادی بیرزم رشت در روی رشه چون سایه پر نوری خدا آمده است. اینگاه بیا تاریخی خط یاد کنم این میلتی فرزانه دیلان شاد کنم از پیشای پیشوای ماگی سبقه کوشانه خش وحدت آباد کنم کوشانه خش وحدت آباد کنم. فراموش نکنین کی را
سعادت ما ما شما را دوست می‌داریم. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи сангвор нахуст майдончаи варзишии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1-ро мавриди истифода қарор доданд. майдончаи варзишӣ дар масоҳати 540 метри мураббаъ дар доираи дастури ҳидоятҳои бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти ҷалби ҷавонону наврасон ба варзиш ва солимгардонӣ сохта шудааст. тавре иттилоъ дода шуд, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1-и ноҳияи сангвор 450 нафар хонанда дар ду баст ба таълим фаро гирифта шудааст ва аз надоштани майдончаи муосири обу тоби бадан то ба имрӯз танқисӣ мекашиданд. акнун дар доираи иқдомҳои бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат ва омодагиҳо ба истиқболи сисолагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи сангвор хонандагони ин муассисаи таълимӣ соҳиби майдончаи муосири варзишӣ гардиданд. майдончаи варзишӣ барои бозиҳои футбол, волейбол ва баскетбол пешбинӣ гардида бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанаш на танҳо барои хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1, балки барои дигар ҷавонони деҳаи тавилдараи деҳоти тавилдараи ноҳияи сангвор имконоти васеъ барои машғул шудан ба намудҳои гуногуни варзиш фароҳам омад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити майдончаи варзишӣ ва суҳбат бо масъулин ба сифати корҳои анҷомшуда баҳои баланд дода, ҷавонону наврасонро ба истифодаи пурсамар аз ин шароиту имконот ҳидоят карданд. дар солҳои истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи сангвор бо дастуру ҳидоятҳои бевоситаи президенти мамлакат як варзишгоҳи калони муосир бо фарогирии 4000 ҷойи нишаст ва 2 толори варзишӣ назди мактабӣ сохта шудааст, ки дар самти оммавигардонии варзиш ва ҷалби бештари таваҷҷӯҳи насли ҷавону ояндасози миллат ба машқу тамрин заминаи мусоид фароҳам овардааст. ва пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд, ки дар доираи омодагиҳои ҳамаҷониба ба истиқболи сазовор аз сисолагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар 4 деҳоти ноҳияи сангвор бунёду сохтмони 4 майдончаи варзишии дигар ба нақша гирифта шудааст. раванди тадбирҳои ободонию созандагӣ дар ноҳияи сангвор ба пешвози арзанда аз ин ҷашни бузурги миллӣ бо сурат идома дорад ва сокинони сарбаланди ин минтақаи дурдасти мамлакат талош бар он доранд, ки аз сисолагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон бо дастовардҳои аз ин ҳам бештар истиқбол намоянд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи боздиди корӣ аз ноҳияи сангвор дар маркази ноҳия ба корҳои сохтмонӣ дар бинои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳия ва шӯъбаҳои маориф ва амнияти миллӣ оғози расмӣ бахшиданд. бинои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи сангвор ва шӯъбаи маориф дар асоси дастуру супоришҳои бевоситаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сохта мешавад ва дар онҳо барои кормандон ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани кору фаъолият дар самти ҳифзи дастовардҳои миллӣ ва саҳмгузорӣ дар пешрафти тоҷикистони азиз имконоту шароити муосир фароҳам оварда хоҳад шуд. бинои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи сангвор дошиёна сохта мешавад ва дар тарҳи иншоот бунёди 1 толори варзишӣ, 4 утоқи корӣ ва утоқи бойгонӣ пешбинӣ гардидааст. зимни шиносоии сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо тарҳи бинои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи сангвор иттилоъ дода шуд, ки иншоот бо саҳми соҳибкорони бонангу номуси диёр сохта мешавад. ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аснои муаррифии лоиҳаи бинои нави шӯъбаи маорифи ноҳияи сангвор иттилоъ дода шуд, ки иншооти нав дар масоҳати 201 замин ба истиқболи сисолагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон бунёд мегардад. бинои нави шӯъбаи маориф сеошёна будааст, 12 утоқи корӣ ва толори барҳавои маҷлисӣ барои 90 нафар иборат хоҳад шуд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷараёни шиносоӣ бо лоиҳаи ин иншоот ҷиҳати анҷоми босифати корҳо ва истифода аз маҳсулоти аълосифат дар рафти корҳои бунёдӣ ба масъулин дастури ҳидоятҳои судманд доданд. иттилоъ дода шуд, ки бинои нави шӯъбаи маорифи ноҳияи сангвор бо харҷи 3,7 миллион сомонӣ сохта ба
дастгоҳу таҷҳизоти муосири кору фаъолият барои кормандон ҷиҳозонида мешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз оғози корҳои сохтмонӣ ва шиносоии пурра бо лоиҳаҳои бинои нави Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сангвор ва шуъбаи маорифи ин ноҳия ба масъулин ва сохтмончиён барои дар муҳлати муайян гардида ба анҷоми расонидани корҳо ва таваҷҷӯҳи бештар додан ба интихоби масолиҳи хушсифати сохтмонӣ дастуру супоришҳои судманд доданд. имрӯз ҳамчунин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Сангвор аз гӯшаи намоишгоҳи кишоварзӣ дида намуда бинои маркази савдои Хингобро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар намоишгоҳ намунаи маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои дастӣ ки расму анъанаҳои мардуми Кӯҳистонро таҷассум мекарданд ба мараз гузошта шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳунари волои кадбонҳои ин ноҳияи дурдасти мамлакатро ки дар ин намоишгоҳ ба пухтани нонҳои лазиз машғул буданд, шоёни таҳсин хонда барои омӯзиши он ба ҷавондухтарон дастури ҳидоятҳо доданд. таъкид гардид ки бо ҳидоятҳои бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Сангвор ҷиҳати эҳё ва рушди ҳунару анъанаҳои миллӣ тадбирҳои зиёд андешида мешавад ва таваҷҷӯҳи ҷавондухтарон таи солҳои охир ба омӯзиши онҳо бештар гардидааст. тавре иттилоъ дода шуд, шуғли асосии сокинони ноҳияи Сангвор кишоварзӣ буда аҳли заҳмат ҳамасола бо васеъ намудани майдони зироати гуногун ва боғоти мевадиҳанда маҳсулоти зиёд ба даст меоранд ва дар татбиқи ҳадафҳои стратегии давлату ҳукумати Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми назаррас мегузоранд. хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамоавии ноҳияи Сангвор соли равон дар майдони 650 гектар картошка, 188 гектар ғалладонагӣ киш намуда, 27 гектар боғҳои нави мевадиҳандаи себу нок аз ҷумла 1 гектар боғи интенсивӣ бунёд карданд. аҳли заҳмати ноҳия ҳамчунин соли ҷорӣ парвариши полизиҳо аз ҷумла тарбузу харбузаро дар майдони 3 гектар ба роҳ монда нақша доранд ки дар таъмини сокинон бо маҳсулоти худӣ сам бигузошанд. дар намоишгоҳ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон занбурпарварони номдори ноҳияи Сангвор намудҳои гуногуни асали табииро ки аз гулу гиёҳҳои нотакрори ин гӯшаи дорои табиати дилфиреби мамлакат омода карда мешаванд муаррифӣ намуданд. таъкид шуд ки иқлими ноҳияи Сангвор барои занбурпарварӣ хеле мувофиқ буда. кишоварзон ҳамасола бо афзун намудани оилаҳои занбури асал маҳсулоти зиёде аз ҷиҳати экологӣ тозаву табобатӣ ба даст меоранд. феълан дар ноҳияи Сангвор шумораи оилаҳои занбури асал ба 12900 адад мерасад ва занбурпарварон нақша доранд ки дар асоси дастуру ҳидоятҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин нишондодро боз ҳам афзун ва дар таъмини сокинон бо асали табиӣ худӣ ва содироти он ба хориҷ аз кишвар саҳми назаррас дошта бошанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди боздид аз гӯшаи дастранҷи кишоварзони кордону бо таҷрибаи ноҳияи Сангвор маркази савдои Хингобро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. маркази савдои Хингоб аз 3 ошёна иборат буда. дар қабати якуми он маркази савдо бо 10 ҷойи корӣ, дар ошёнаи дуюм ҷойхона барои 60 ҷойи нишаст ва дар ошёнаи сеюм меҳмонхонаи замонавӣ сохта шудааст. зимни боздиди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шароити маркази савдо иттилоъ дода шуд ки ин иншоот дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Давлатхоҷа Хушбахтов бо харҷи беш аз 700 000 сомонӣ бунёд гардидааст. дар ҷойхонаи миллӣ барои сайёҳони хориҷӣ хӯрокҳои миллӣ омода ва пешниҳод карда мешавад. ҳуҷраҳои меҳмонхона бо тамоми шароити зарурӣ барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ таъмин мебошад. дар маркази савдои Хингоб дар маҷмӯъ наздики 30 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуданд. масоҳати умумии бино 180 метри мураббаъро дар бар гирифта дар соҳили дарёи Хингоб хело назарабо ба назар мерасад. дар атрофи бино барои истироҳату фароғати меҳмонону сайёҳон 2 суҳбаткарда бо нақшу нигори миллӣ сохта шудааст. ноҳияи Сангвор дорои табиати зебо ва мавзеъҳои зиёди таърихиву сайёҳӣ буда ҳамасола аз он сайёҳони хориҷӣ дидан мекунанд. дар шафати маркази савдо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои 2 ошёнаи иборат аз маркази савдо ва коргоҳи ҳунармандиро мавриди истифода қарор доданд.
маркази савдо ва коргоҳи ҳунармандӣ аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Музаффар Рафиев бо харчи 1 миллион 300 ҳазор сомонӣ дар зарфи 3 сол сохта шудааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити маркази савдо ва коргоҳи ҳунармандӣ масъулинро ҷиҳати истифодаи пурсамар аз имконоти фароҳамгардида аз муаррифии ҳарчи бештари ҳунарҳои миллӣ ба сайёҳони хориҷӣ таъкид доштанд. Бо мавриди истифода қарор гирифтани ин иншоот 10 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кор ва даромади хуб таъмин шуданд. Масоҳати умумии бино 234 метри мураббаъро ташкил дода, таъхонаи он чун анбори нигоҳдории маҳсулоти истифода карда мешавад. Дар коргоҳи ҳунармандӣ феълан 5 нафар ҳунармандони ноҳия ба фаъолият ҷалб гардида ба санъаткорон такрори кандакорӣ аз чӯб ҳар гуна ашёи зарурӣ омода ва пешниҳоди хоҳишмандон мегардонанд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз мавриди истифода қарор додани марказҳои хизматрасонӣ ва суҳбат бо кормандону масъулин иншооти ба истифода додашударо тӯҳфаи арзандаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои мардуми ноҳия дар рӯзҳои таҷдиди ваҳдати миллӣ арзёбӣ карданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Сангвор бо буридани лентаи рамзӣ ба фаъолияти расмии маркази савдои Давлатҷон, ки аз тарафи соҳибкори ватанӣ Хайрулло Давлатов дар доираи эълони солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сохта шудааст, оғози расмӣ бахшиданд. Тибқи иттилоъ, корҳои сохтмонӣ дар ин маркази тиҷоратӣ соли 2017 оғоз гардида буд ва дар рафти бунёди иншоот зиёда аз 10 нафар сокини ноҳия ба кор ҷалб гардиданд. Бино аз 2 ошёна ва таъхона иборат буда, ошёнаи якум мағозаи фурӯши молҳои ниёзи мардум ва ошёнаи дуюм ҳамчун маркази ҷавонон барои баргузории тӯю маъракаҳо пешбинӣ шудааст. дар таъхонаи маркази тиҷоратӣ молу маҳсулоти гуногун нигоҳ дошта мешавад. Масоҳати умумии иншоот 401 заминро дар бар гирифта, худи бино дар масоҳати 260 метри мураббаъ қомат афрохтааст. ин сеюмин маркази савдои замонавӣ дар ноҳия маҳсуб меёбад, ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолии кишвар аз тарафи соҳибкорони ватандӯст сохта шудааст. иншооти тозабунёд баробари хизмат расонидани ба аҳолӣ ҳамзамон ба ҳусни ноҳияи Сангвор зебогӣ замин. акнун ба истифода додани ин марказ чанд нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд. баъди мавриди баҳрабардорӣ қарор додани маркази тиҷоратӣ, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зиёда аз 60 нафар кӯдаки ятим ва фарзандони оилаҳои ниёзманди ноҳияи Сангвор тӯҳфаҳои идона тақдим намуданд. ин тифлакон худро хушбахту сарбаланд эҳсос мекарданд, зеро дар арафаи таҷлили бошукӯҳи 22-солагии ҷашни ваҳдати миллӣ аз дасти пешвои ғамхору меҳрубон ва пуштибони худ тӯҳфаи пулӣ ва сару либоси зебо гирифтанд. нахуст сарвари давлат кӯдакони ятим ва фарзандони аз оилаҳои ниёзмандро бо фарорасии рӯзи ваҳдати миллӣ табрику таҳният гуфта, таъкид доштанд, ки қишри ниёзманди ҷомеа ҳамеша дар ҳимояи давлату ҳукумати мамлакат қарор доранд. дастгирии маёбон, ятимону бепарасторон ва оилаҳои ниёзманд аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ дар мадди назари сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошт ва чун анъана дар арафаи ҳама иду айём ин амёми неку инсондӯстонаро сурат мегирад. ҳамзамон дар ин рӯз ба хотири шодию нишоти кӯдакон дастурхони идона ороста шуда буд. тибқи маълумот айни замон дар ноҳияи Сангвор 7 нафар ятими кул, 235 нафар нимятим, 284 маъюби ба қайд гирифта шуданд, ки аз шумораи умумии маъюбон 44 нафарашон синни то 18 соларо ташкил медиҳад. ҳамаи онҳо зери таваҷҷӯҳи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд. хушбахтона дасти кӯмак дароз намудан ба шахсони ниёзманди ҷомеа дар арафаи ҳама иду айём ҳамчун амали неки инсондӯстона ба ҳукми анъана даромадааст ва шахсони саховатпеша ин амалро пайваста анҷом медиҳанд. имрӯз дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Сангвор асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон парчами давлатии Тоҷикистонро дар вазъияти тантанавӣ барафрохтанд.
парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар маркази ноҳия дар назди бинои қасри фарҳанг бо садо додани суруди миллӣ ва иштироки доираи васеи сокинон парафшон карда шуд. Парчами давлатӣ бо баландии 50 метр дар доираи омодагиҳо ба таҷлили сазовори рӯзи ваҳдати миллӣ бунёд шудааст. Паҳнои матои парчам 7 ва дарозияш 14 метрро ташкил намуда, атрофи он ба масоҳати 735 метри мурабба сафолакпӯш гардидааст. Дар назди даромадгоҳи майдони парчам ду ҳайкали шер ҳамчун рамзи миллати тавоно ва тамаддунофар сохта шудааст. Корҳои сохтмонӣ дар стунпояи парчами давлатии Тоҷикистон бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сангвор аз ҷониби коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Наҷор ба сатҳу сифати баланд анҷом дода шуд. Майдони парчами давлатӣ 11 садияк заминро дар бар гирифта, атрофи он беш аз 60 арча гулҳои гуногун ва сабзазор зеб медиҳад. Дар рафти сохтмон бо назардошти сайругашти сокинону меҳмонон 10 нишастгоҳ ва чароғҳои равшанидиҳанда насб шуданд. Парафшонии парчам дар ин ноҳияи дурдасти мамлакат боиси рӯҳбаландӣ ва ифтихору садоқати сокинон ба ватан модар гардидааст ва акнун онҳо метавонанд дар назди ин муқаддасоти давлат чорабиниҳои гуногунро баргузор намоянд. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгирӣ ва ташаббусҳои созандаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ноҳияи Сангвор ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. Барои дар сатҳи баланд таҷлил намудани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия барои ташкил намудани корҳои ободониву созандагӣ ва вусъати омодагиҳо ба ин санаи таърихӣ омодагиҳо вусъат доранд. бахшҳои иқтисоду саноат ва кишоварзӣ такмил дода шуда, бахши хусусӣ низ дар заминаи дастгириҳои пайваста дар ободонию созандагӣ саҳм мегузоранд. бунёди корхонаҳои саноатӣ дар баробари фароҳам овардани имконият ҷиҳати коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ҳамчунин барои сокинон ҷойҳои нави кориро фароҳам меорад. гузориши хабарнигорони мо. Сангвор ноҳияест дар шарқи мамлакат ки бо ноҳияҳои Нуробод, Раш, Тоҷикобод, Лахш, Ванҷ, Дарвоз, Ховалинг ва Балҷвон ҳамсарҳад буда бо табиати зебову дилфиреб таваҷҷӯҳи ҳар бинандаро ба худ ҷалб менамояд. ноҳияи Сангвор аз 5 ҷамоати деҳот Тавилдара, Чилдара, Вахриё, Сангвор ва Ваҳдат иборат буда дар он зиёда аз 23 000 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунад ва масоҳати умумии ноҳия 5984 метри мураббаро дар бар мегирад. пешрафти ноҳияи Сангвор дар солҳои истиқлолияти давлатӣ бо таваҷҷӯҳи рӯзафзуни пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди минтақаҳои дурдасти мамлакат ва татбиқи барномаҳои давлатӣ таъмин гардида сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ ба маротиб беҳтар гардидааст. ташрифҳои пайдарпай асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони соҳибистиқлолӣ ба ноҳияи Сангвор ба раванди корҳои ободонию созандагӣ суръати тоза бахшида бадин васила шумораи муассисаҳои хизматрасонию маишӣ дар ин ноҳияро ба афзоиш овардааст. рушди соҳаи саноат ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ дар ноҳияи Сангвор зери таваҷҷӯҳи пайваста қарор дорад. дар ноҳия ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ соли 2018 ба 1 миллион 17 ҳазор сомонӣ баробар карда шудааст ки дар муқоиса ба соли 2017 217 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. феълан дар ин ноҳия ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Вуромун ки ба коркарди ангишт машғул аст фаъолият мебарад. дар баробари ин коргоҳҳои дузандагии ноҳия сол аз сол бо афзун намудани шумораи кормандон ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро боло бурда дар таъмини сокинон махсусан хонандагон бо сару либоси мактабӣ нақши назаррас мегузоранд. мо занону духтарони хонашини ноҳияи Сангвор аз дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон миннатдор ҳастем ки нисбати мо занони хонашини ноҳияи Сангвор дастгириҳо мекунад. бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар ноҳияи мо сехи дузандагӣ кушода шудааст ки мо занони хонашини ноҳия бо ҷои кори доимӣ таъмин ҳастем. муддати 3 сол мешавад ки ман дар ин сех кор мекунам. ҳоло бошад ба духтани сару либоси мактабӣ сару кор дорем.
در ناحیه سنگوار امروزها در دایره دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت تقویت تدبیرهای آبادانی و سازندگی ساختمان کارگاه بندوبست میوه با اقدام صاحبکار وطنی ادامه دارد. با ساخته به استفاده دادن این کارگاه برای باز هم رشد دادن ساحه صنعت در ناحیه زمینه‌های نو به وجود خواهد آمد. کارخانه بسته‌بند میوه از طرف صاحبکار وطنی عرفان شریف ساختمانش ادامه دارد. بعد به انجام دادن این 10 تا 15 نفر به جای کار دائمی تامین میشوند. متخصصان میروند مدت 6 ماه از دولت خلوتیه. بعد 6 ماه متخصص تیار میکنن میبرن در اینجا با کار فعالیت میکنن. میوه‌ای که در می کوهستان میرویان اینجا بسیار است. برای همون قد کارخانه را در اینجا ساختن که مردم هم صاحب کار شوند و هم میوه تلف نکنند. فعلا در ناحیه تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی و در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی ادامه دارد و به گفت مسئولین به استقبال سزاوار از این جشن بنیاد و مورد استفاده قرار دادن نزدیک 80 انشاءات دارای تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده است. سیمای ناحیه کلا تغییر یافته شده است. انشاءات‌های خرد و بزرگ قامت افروخته شدند. کوشش میکنیم که تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان همه انشاءات‌ها را ساخته به استفاده دهیم. شغل اساسی ساکنان ناحیه سنگوار کشاورزی بوده منبع اساسی تامین کننده ساکنان با جای کار دائمی و دسترسی به امنیت عضوخواری دانسته می شود. کشاورزان ناحیه در بخش‌های باغداری، کارتوشکا پروری، چارواداری، غله‌کاری و زنبور پروری فعالیت نموده طبق بهاگذاری چند سال اخیر به نشان دهنده‌های نظررس نائل گردیدند تا به 437,000 سومانی بالا رفتن مجموع محصولات کشاورزی ناحیه در 5 ماه سال روان نسبت به همین دوره سال گذشته نشانه رشد ساحه بوده. در اساس دورنما باید این رقم باز هم بالا برداشته شود. کشاورزان این ناحیه همساله در اساس دستور و هدایت‌های پیشوای ملت میدان کشت زراعت گوناگون و باغات میوه دهنده را افزایش داده استحصال محصولات را نیز بیشتر می‌کنند. خواجگی‌های دهقانی و جماعوی ناحیه سنگوار سال روان در میدان 650 گکتار کارتوشکا، 188 گکتار غله‌دانگی کشت نموده 27 گکتار باغ نوی میوه دهنده سیبوناک از جمله 1 گکتار باغ‌های اینتنسیوی بنیاد کردند. اهل زحمت ناحیه همچنین سال جاری پرورش پالیزی‌ها از جمله تربوز و خربوزه را در میدان 3 گکتار براه مانده نقشه دارند که در تامین ساکنان با محصولات خودی سهمگذار باشند. برای رشد ساحه کشاورزی در همه سمت باید همه کارها رو اجرا نماییم. امسال ما در 2838 گکتار کشت رو گذرانده ایم که از اون 208 گکتارش کشت سبزه، 27 گکتار باغ نو بنیاد کردیم، 6 گکتار باغ‌های کهنه را از نو بنیاد ساختیم و کوشش میکنیم که هر سال برای تأمین امنیت عضوخواری سهم خود را در ساحه کشاورزی گذاریم. سال تا سال استحصال محصولات زیاد شده ایستاده است. با محصولات ترتوزی همچنین در یارمارک‌ها شهر دوشنبه را تأمین می‌نماییم و کوشش میکنیم که استحصالات سال تا سال زیاد شود. اون سالهای اول که باغ‌های اینتنسیوی نبود، این مدت 2 سال میشود که قریب 4-5 گکتار باغ اینتنسیو بنیاد شده ایستاده است و کوشش میکنیم که استحصال باغات را زیاد نماییم. جامی در جماعت دهات چیلدره یکی از خواجگی‌های دهقانی پیشقدم در ناحیه سنگوار بوده در اختیار خود 8 گکتار زمین دارد. به گفت خواجگیداران استفاده پرثمر زمین طی سالهای اخیر افزایش استحصال محصولات را در این خواجگی تامین نموده است. زحمتکشان این خواجگی همساله برابر کشت زراعت گوناگون از جمله کارتوشکا و غله‌دانه میدان باغات میوه دهنده را هم افزون میکنند. خواجگیداران در میدان 6 گکتار باغ اینتنسیوی بنیاد کرده طی چند سال اخیر پرورش پالیزی‌ها از جمله تربوز را براه مانده‌اند که از این حساب نیز درآمد خوب میگیرند. هیئت 8 نفره خواجگی با زحمت پیوسته و دلگرمی بیشتر به زمین همساله از میدان 2 گکتار غله از 7 تا 8 تن گندم نیز به دست می‌آورند. اقلیم ناحیه سنگوار برای پرورش و نگاهبین زنبور عسل نیز خیلی موافق بوده. کشاورزان به این سمت هم توجه زیاد می‌دهند. فعلا شماره آیله‌های زنبور عسل در ناحیه سنگوار به 12900 عدد میرسد و زنبور پروران استحصال عسل از جهت اکولوژی تازه و طبیعی را سال از سال زیاد و پیشنهاد ساکنان و سیاحان میکنند. در ناحیه همساله زیاده از 265 تن عسل خوشصفت استحصال کرده می شود. به گفت زنبور پروران آب و هوای مساعد و اقلیم ناحیه سنگوار بر رشد این ساحه
خیلی موافق بود دستگیری های پیوسته هوسمندی آنها را به رشد ساحه و سهمگذاری در تطبیق برنامه های دولتی بیشتر از پیشتر کرده است. نوحه سنگور برای رشد ساحه زنبورپروری بسیار شرایط مساعد دارد، اقلیم خوب دارد. سال تا سال ما استحصال و اویل‌های زنبور رو زیاد نموده ایستادیم. سال 2018 به 304 تن رسانیده شد. ما هر سال کوشش میکنیم که مسئله زنبورپروری استحصالات زیاد شود. سال 2010 کسبه زنبورپروری را آموختیم. خیلی جناب عالی گفت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت در کوهستان ما همین کسبه از همه در کسبه خوبترین به شمار می‌روند. برای ما مثال مردم کوهستان از حال ما بسیارتر همین مهمونا از پایتخت اومدن میگیرن، خریداری میکنن. های تاجران های مقصد پایتخت، ولایت ختلان، حصار، ریگر خیلی هست نیست میپرسند میبریم. ساحه معارف نیز در سالهای استقلالیت دولتی در ناحیه سنگور رشد نموده. فعلا خوانندگان در مؤسسه‌های نو و زمانوی به تعلیم فرا گرفته شدند. در ناحیه برای تامین پیشرفت این ساحه افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی با استفاده از امکانات موجوده توجه خاصه داده می شود. فعلا در ناحیه 60 مؤسسه تعلیمی از جمله 20 مؤسسه تحصیلات ابتدایی، 11 مؤسسه تحصیلات اساسی، 27 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، یک اینترنت جمهوریوی برای کودکان یتیم و 3 کودکستان فعالیت دارد که در آنها 5097 نفر خواننده به تعلیم همه‌جانبه فرا گرفته شده است. هیئت 556 نفره آموزگاران در زمینه تطبیق برنامه‌های دولتی و نقشه و چاره‌بینی‌های موجوده به تعلیم و تربیت نسل نورست مشغول بوده تلاش بر آن می‌کنند تا خوانندگان را در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی به وایه رسانند. ما آموزگاران در فضای صلح و ثبات و آرامی با شرافت استقلالیت و وحدت به خوانندگان تعلیم و تدریس داده ایستاده‌ایم. ساحه معارف در ناحیه سنگور چون ساحه‌های دیگر رو به ترقی دارد. به واسطه به شرافت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، مؤسسه‌های زمانوی حاضر زمان با تکنولوژی‌های معاصر فراهم آورده شده‌اند. جواباً با این قدر غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان ما آموزگاران مسئولیت جدچند بر دوش گرفته به اهل خوانندگان تعلیم و تدریس جدی می‌دهیم. خوانندگان ما نیز از شرایط مساعد استفاده نموده در همه المپیادهای منطقوی جمهوریوی اشتراک نموده جایهای سزاوار را صاحب گردیده اند. مینه‌داری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانیم که به ما چنین سیمخانه‌های برهوا شرایط‌های خوب مهیا کردند. در آینده در دانشگاه دانشکده‌های عالی تحصیل کرده به خلق وطن خویش خدمت می‌کنیم. تعمیر و نوسازی و مطابق نمودن شرایط تعلیم و تربیت نسلی آینده‌ساز در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه سنگور زیر توجه پیوسته قرار داشته در سالهای استقلالیت دولتی در این سمت کارهای نظررس به انجام رسانیده شده است. تنها در روزهای تجلیل از 27مین سالگرد استقلالیت دولتی در نزد 8 مؤسسه تعلیمی ناحیه 16 صنفخانه علاوگی با 256 جای نشست ساخته به استفاده داده شده است که این روند در بهتر گردن صفت تعلیم و تربیت خوانندگان تکان تازه بخشیده است. معارفچیان ناحیه سنگور پیشرفت ساحه را به فضای صلح و آرامی و دستگیری‌های به واسطه سرور دولت محترم امام علی رحمان به این سمت مربوط می‌دانند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 450 نفر خواننده تحصیل نموده به آنها 34 نفر آموزگار درس میگویند. شکرانه صلح و آسایشتگی وطن عزیزمان را میکنیم که امروز تنج و آرام زندگی داریم. محض همین تنج و آرامی است که امروز ساحه معارف در جمهوری رشد نموده ایستاده است. ما آموزگاران سیاست خردمندانه پیشوای ملت را همه‌جانبه دستگیری نموده بهر بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان از تمام امکانیت‌ها استفاده می‌بریم. بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه سنگوار یک قطار کارهای سازندگی و آبادانی با مرام ادامه دارد و ما معارفچیان این جشن بزرگ را با تمام امکانیت‌هایمان استقبال می‌گیریم.
در ناحیه سنگوار با تعلیم و تربیت تا مکتبی نیز دقت اساسی داده می شود. در ناحیه جهت تطبیق برنامه دولتی رشد ساحه تربیت تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان نقشه چهاربینی‌های ناحیوی تهیه و تصدیق گردیده در نزد 15 مؤسسه تحصیلات عمومی ناحیه مرکز انکشاف کودکان تا مکتبی فعالیت دارد. همچنین در 3 کودکستان ناحیه 100 نفر کودکان نورسان در شرایط زمانوی با تربیه همه‌جانبه فرا گرفته شده است. راهبر دولت پرزیدنت مملکت در همه برآمدهای خود به ساحه معارف توجه مخصوصی خود را روانه می سازند. جواباً به این غمخوری‌های پیشوای ملت وعده می دهیم که نسل نورس را از جمله تربیت گیرندگان مؤسسه تا مکتبی را در روحیه وطن دوستی و خویشتن‌شناسی تربیت نماییم. شکرانه صلح و وحدت ملی، شکرانه استقلالیت، شکرانه پیشوای ملت که امروز ما در وطن آزاد در هوای صاف و بی‌غبار کودکان را به تعلیم و تربیت فرا گرفته ایم و خوشبختانه زندگی داریم. این همه از غمخوری‌های بواسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد که ساحه تا مکتبی در ناحیه ما رشد نموده ایستاده است و مؤسسه های تعلیمی تا مکتبی تا رفت زیاد شده ایستادند. در ناحیه سنگوار با بالاروی مبلغ گذاری به ساحه تندرستی صفت خدمترسانی طبی به ساکنان سال از سال بهتر می گردد. در سال 2019 به اهالی این ناحیه 1 بیمارخانه مرکزی، 2 بیمارخانه منطقوی، 1 مرکز سلامتی ناحیوی، 4 مرکز سلامتی دهات، 22 بنگاه طبی خدمترسانی را به راه مانده است. طبیبان ناحیه با توجه رهبریت عالی مملکت به حفظ صحتی اهالی فعالیت را جانب نموده با استفاده از شرایط مهیا گردیده سطح خدمترسانی را به مراجعت کنندگان بهتر می نمایند. در ناحیه سنگوار 1 بیمارخانه مرکزی و 2 بیمارخانه منطقوی خدمت رسانی میکند به اهالی. شکرانه صلح و وحدت استقلالیت را میکنیم که با دستور اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت تمام تجهیزات زمانوی بیمارخانه تجهیزانیده شده است. چه بیمارخانه منطقوی چه بیمارخانه مرکزی با متخصصان جوان تامین گردانده شده است. قبلا چند سال پیش در ناحیه نورساگی متخصصان به نظر می رسید و نورساگی تجهیزات زمانوی امروز شکرانه صلح و وحدت رو ما میکنیم که در این ناحیه دوردست کوهستان با تمام تجهیزات زمانوی و متخصصان جوان خدمت رسانی رو به اهالی میکنند. اظهار تشکر خود را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که با دستگیری به واسطه آنها کادرهای جوان لایق‌قدرمند از ناحیه‌های دوردست کوهستان مملکت به دانشگاه‌های عالی مملکت داخل شده بعد از ختم به ناحیه‌های خود برگشته به خلق و وطن عزیز خویش خدمت خود را می‌رسانند. ما جوانان نیز پیگیر سیاست‌های خردمندانه پیشوای ملت بوده کوشش به خرج می‌دهیم که بهر بلند برداشتن صفت خدمترسانی طبی به اهالی همیشه سهمگذار باشیم. مؤسسه های کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه سنگوار 27 مؤسسه طبی را متحد نموده کارمندان فعالیت را در اساس برنامه‌های ملی و دولتی راه اندازی کردند. مسئولین کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه سنگوار میگویند که دسترسی به دستگاه و تجهیزات معاصر با توجه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان طی سالهای اخیر کار آنها را به مراتب آسان نموده است. همه ساله با مؤسسه ساحه کچ با تجهیزات طبی زمانوی دسترس کرده می شوند که این از ثمره وحدت ملی و استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. ما طبیبان ناحیه جواباً به غمخواری های حکومت جمهوری تاجیکستان علل خصوص با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کوشش به خرج می دهیم که سطح و صفت خدمترسانی را باز هم خوبتر برآوریم. در ناحیه ساحه فرهنگ نیز سال از سال رشد می‌کند و برای ساکنان امکانات زیاد استراحت و فراغت فراهم کرده می شود. فعلا در بخش فرهنگ ناحیه 13 مؤسسه فرهنگی، 7 کتابخانه، 1 تئاتر خلقی فعالیت دارد. فرهنگچیان ناحیه پیوسته با پیشنهاد برنامه‌های فرهنگی در چهاربینی‌های گوناگون اشتراک نموده هنر و صنعت ملی را معرفی می‌کنند.
در ناحیه سنگوار وابسته به موجودیت امکانات وسیع در سمت رشد ساحه سیاحی و هنرهای مردمی به این سمت نیز توجه زیاد داده می شود. طبیعت دلفریب و زیبای این ناحیه به مکان زیبای و دلپسند برای سیاحان داخلی و خارجی تبدیل یافته. مثلا از 8 موضع سیاحی این ناحیه صدها نفر جهانگردان دیدن می کنند. ناحیه برای رشد نوعهای گوناگون سیاحی از جمله سیاحت اکولوژی، شکار و کوهگردی امکانات فراخ دارد. طبیعت ناحیه سنگوار ما خیلی طبیعت زیبا است، طبیعت خداداد است و طبیعتی است که بسیار از کوهسار، از چشمه ها و از جنگل ها و از دریاها عبارت است و هر یک ساکن جمهوری و ساکنان دیگر دولت ها می توانند که با یک دل پر آگاهی خوب و ناحیه ما تشریف آورند و از این طبیعت زیبای ما لذت برند. هر یک سیاحی که به ناحیه ما تشریف می آورد از چشمه های لذیذ و از همین کوههای بزرگ سربلند همین وادی بسیار لذت و استراحت خوب می کنند. ادامه اخبار. در دایره چاره‌بینی‌ها بخشیده به روز المپی در باغ نوروزگاهی شهر دوشنبه با اشتراک بیش از 5000 نفر مشق پگوی روزی گذرانیده شد. مورد ذکر است که روز بین المللی المپی در برابر دیگر کشورهای سیاره در تاجیکستان نیز هم سال در سطح بلند تجلیل کرده می شود. گزارش رحمتشاه عابید. طولی چند روز است که در بهترین انشاءات‌های ورزشی و مرکزهای فرهنگی چاره‌بینی‌های مختلف بخشیده به روز المپی ادامه دارد. در دوره سلسله چاره‌بینی‌های روز المپی در باغ نوروزگاه شهر دوشنبه با اشتراک بیش از 5000 ساکنان پایتخت مشق‌های پگاهی روزی گذرانده شد. ذکر گردید که حرکت المپی را در جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان راهبری می‌کند و روز بین المللی المپی در برابر سایر کشورهای سیاره در جمهوری ما نیز هر سال در سطح بلند تجلیل می‌گردد. سپس به نمایندگان وزارت اداره‌ها و تشکیلات مؤسسه‌های مملکت سرتیفیکات کمیته بین المللی المپی و کمیته ملی المپی تاجیکستان تقدیم گردید. پس از مشغولیت‌های جسمانی که با راهنمای استادان دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان اجرا شد، با اشتراک رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش، معاون پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان احتم عبدالله‌زاده، سابقه‌داران ساحه ورزش و ورزشگران به خاطر ارزش‌گذاری به تاریخ و مدنیت کهن خلق تاجیک به پایه اساسگزار اولین دولت تاجیکان شاه اسماعیل سامانی گلچنبر گذاشته شد. در مجمع حفظ شناوری شهر خوجند بخشیده به روز عمومی جهانی المپی دومین مسابقه بین المللی عاید به شناوری آغاز گردید. در این مسابقه نزدیک 70 نفر شناوران از کشورهای دوست و همسایه افغانستان، بلاروس، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان اشتراک کردند. در مراسم گشادش‌های مسابقه رئیس ولایت سوق رجبای احمدزاده، معاون رئیس فدراسیون ملی شناوری جمهوری تاجیکستان نظرزاده قدرت‌الله، رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده و دیگر شخصان رسمی اشتراک و سخنرانی نمودند. برگزاری چنین مسابقه سطحی بین المللی را برای ترغیب و تشویق طرز حیات سالم مهم ارزیابی کردند. قید گردید که امروزها توجه رهبر عالی کشور به رشد ورزش، فراهم آوردن شرایط مساعد در سمت تربیت نسل نورس در روی وطن دوستی و انسان پروری زمینه واقعی گذاشت. تشکیل چنین مسابقه‌های سطحی بلند معروفگری کشور تاجیکستان در عرصه جهانی گردیده برای رشد ورزش و سالم جامعه در مملکت مساعدت می‌نماید. در روز اول مسابقه غالبان از روی چنین قوازمایی‌ها معین گردیدند. از جمله میان مردان در شینای پشتکی با مسافت 200 متر ایگور لیبدف از روسیه اولین شده به عمل رسید. نماینده جمهوری بلاروس ویاچسلاو توکچایف مقام دوم و ولادیسلاو کوتوف از جمهوری ازبکستان زینه‌های دوم و سوم را با هم دیدند. در نماد باترفلای در مسافت 50 متر نماینده دیگر روسیه دیمیتری زلینین جای اول ورزشگر جمهوری ازبکستان آیبک خوجایف زینه دوم و دنیسیویت از جمهوری بلاروس مقام سوم را اشغال کردند. میان بانوان باشد در شینا با پوش به مسافت 200 متر ورزشگر جمهوری ازبکستان مسلیمه سلطانова مقام اول و دو نماینده جمهوری تاجیکستان کارینا کلیم و اکاترینا برداچووا جوهی دوم سوم را با هم دیدند. میان بالوان در شینای طرز آزاد به مسافت 100 متر
варзишгорони Федератсияи Россия Ирина Злобина, Зинаи Аввал, Гуландом Исмоилова аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон мақоми дуввум ва Виктория Островская аз Беларусь ҷои сеюмро ба даст оварданд. Мусобиқа то 25 июн давом мекунад. аз падару модарон эҳтиромна хоҳиш мешавад ки дар фасли тобистон бачаҳоро беназорат нагузоранд ва дар машғулиятҳои омӯзиши шиноварӣ ба фарзандон ва наздикон кӯмак намоянд, зеро сабаби бисёри ҳодисаҳои ғарқшавии бачаҳо дар ҳавзу кӯлҳо ин беназоратӣ аз тарафи волидайн ва натавонистани шиноварӣ ва обозӣ мебошад. дар шаҳри душанбе ҳавзи шиноварӣ дар варзишгоҳи марказӣ чунин ҳавзҳои замонавӣ дар шаҳри хуҷанд, кӯлоб, хурғонтепа ва дигар манотиқи кишвар фаъолият мекунанд. ин фасли зебои солро барои беҳбудии саломатӣ метавон аз обу ҳаво дуруст истифода кард. бо умеди саломатӣ, таби хуш ва пирӯзии шумо азизон ин гузоришро аз шаҳри хуҷанд анҷом медиҳем. тамошобинони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. бо расидани дигар иттилои тоза шуморо дар нашрҳои минбаъдаи ахбор ошно месозем. бо телевизиони Тоҷикистон бимонед.